It's a Saturday, guys. Re tla tsena bafana bana ka naledi ka mona ba go beileng pelo re utlwe hore na ntse ba baya jang. Ya bona ya ntlogelle ke tsamaye. Go utlwe hore na hantlantle matšherana ntse ba etsang. Anyway, give the mighty maiden goes by the name of Bonang Maiden lantse ba he lantse ba. Ilikile re shapo ya Hlokomela ngwanaka hoba ha le fela da le a fela da Ngwana wa thuntlwele ke Shantse le nghopola kaofela tse ke le teng. I'm back ko re fela re ke re tlo ka hore na what do they have for us. Ntlohele ke tsamaye ke utlohele o tsamaye Khale ke o bona ngwana wa thusha le peledi ya baja mo tsamaye au siwe Le teng he kana le dikamona se ke fihlile ho bafana bana ba go beileng pelo. Like I'm so curious. I'm sure I'm not the only one who's curious. Who doesn't want to know hore na how did you get to the point mo so botsa hore ntlohelle ke tsamaye so ditsa motho hore ntlohelle ke tsamaye ha o sa re tsamaya wena o re ntlohelle ke tsamaye. Nah, like this is so interesting. I really want to know. I hope I'm not the only one. Ke na le bona he go fela go tle na ke bo mang baba what's happening Witness the skill. Hai ngwana ka le a fela lerato ya Ilikile re shapo ya Hlokomela ngwanaka hoba ha le fela da le a fela da Ngwana wa thuntlwele ke tsamaye ke utlohele o tsamaye Khale ke o bona ngwana wa thusha le peledi ya baja mo tsamaye Ntlohele bontate ke a le dumedisa. Dumela kgaitsedi ya rona. Sita le bua keng? Pelo di robeile. Ka nnete. Pelo di robeile. Okay, before we go on, I do bua keng. Ko ba fela le just say our listeners, everyone who's watching hore na le bo mang le tswa kae and stuff. Yes. Okay, ke kgola nna taba tsa ka. Tsa motho wa go bile pelo ha o tsebe hore na o qale kae. Ka nnete ha o go bile pelo go thata le hore na o qala ditaba tsa hao di qala kae. Empa he nna ke tholi ba thata ke nthontsho African original hantle ka sebele ke mora mokwena. Ke mora mokwena wa tsa moshweshwe. Ke ba nnete ya. Ntate. Nna ka lebitso ke Bokan Theoha o tsona masereng mona le ribe kwana so Ha se fela ntse ba mo wa pelo tsa di ba kentse pedi. O tswa ka ya ntate. Ha itse na o tswa ka. O tswa ka go ikelo zo tswa ka. ke tswa le ribe ka holela ona masereng I don't sound shaky. Hatch, can you like you remember it's personal. Has it get woman? You can maybe like what happened? I go aga itlhalosa pele ba nna tena ihle ke na go pele. Oh, well, that's the more than Pinena was inspired by it's a true story, you know. So it was this other year, is it 2023, 2 years back. Yeah. Ka February ne. How so he? Ha ke so he. Ke le ka o hila ke tsa tjena. Yeah, so this February in the 14 like the 14 ke Valentine. So ke rekela motho wa ka dipalesa. Ke reka dipalesa ke ba online da. Ke isetsa motho wa ka dipalesa ke re ke a mo surprise. Get to a place if mana hore
na le mojita o mong in the house. Hey, bana. Oh. Kannete. So yeah, that inspired the song. No sa qala ho reka dipalesa. Ne ke qala ho reka ne ke qala ho reka dipalesa. That's why. Yeah. No, okay. Jalo wena wa dumelana le pina tsa heartbreak. What's happening? Nna ya kgola nena e fihlile hore ka nnete ne le dikgwedi tsa marato. Ha ile kgwedi tsa marato ai bona sa ho feta ntho tsena tsa bo sekgowa tse bitswang bo di-Valentine. Ya ba vale hai nna ne ke sa mo rekela tsona dipalesa le di-chocolate. Hai ke mona mo ho la hlaha taba ya hore o hlahisa taba ya hore nna ka nnete ka hoba jwale ntate Mokoena Mokoena wena o so sa nrekela dipalesa o so sa nrekela di-chocolate ka di-Valentine. Ke bona ka ke tla o siya mpe ke lo fumana ba tlang rekela Haibo hello ke bona ka wena ka pokothong ka mona hai la ilo eme hantle ha ba ema hantle ka tsela e leng hore yang khotsofatsa boitiso ke o siya ga bo ya kae hao ka tswa go la ka le lena ke bona ntse o bapala le nne ke nana nka o siya ntate lefatsheng le re tlola ba re tsekisana maqago ka tlung basa no why do we choose to suffer yet re ka ya for better options anyway jale wa ba dumelana le taba ena ya hore re robe dipilo nna ke dumelana le ena ke bo ke sa utlwisise ha na rekile dipalesa a itetse Shirine batla itla mo ihle oh ha go tsona qala so e le gore ona sana hana go tshintshile no ka pela first Valentine ha ne ke qala it was the first Valentine with a new girlfriend. Ooh, hard luck my friend. So you know he's too easy. I ba shebelletse ka eng ha o lose izimbali hi so nna ke batla ho tseba hore na ho tle le bitso fela ntlohele ke tsamaye why what was sina ya khola ila be se ba tabeng ya hore hai ne ke bona hai motho ena ka nnete ke motho a ka eleng hore re tswa hole ke nnete fela jwale se ke bona ka taba tsena tsa hore ehlile o ithatela ba mo fang matjhankura taba ena hore o ithatela ba mo fang matjhankura ke bona ka o sa batla ho tsamaya e sa batla ke mo hai le nna ntho tsa sanyetsa tsona se di etsa hore se ka thabela ho ba le yena anymore like I used to ba bona utlwa se ke sa thabele ho ba le yena jalo ka pele so I feel like it's better hore ke mo tlohele le yena ntlohele ke tsamaye so ke a o tla ba le pinena ya ntlohele ke tsamaye wena ke same story o no tla o tlohele ka bo ke a ntlohele ke tsamaya ho bane jwale o bona la go ke motho a toxic ka nne time go ka ba le taba e jwalo ha relationship is toxic no talking about a toxic relationship ke ra ke ene le mo ha ke re ha le qala ne le kopanywa ke lerato ne le kopanywa ke lerato le tseba hore mathata ka ke a hao mathata a hao ke a le thulalo kalo ka po ke ntho no ya asu initially re buisana dipuisanong ho le jwalo go utlwisisa ka bo a re tseba hore motho ena mathata a hae ke a ka ke motho a ka ke hore ke partner ya ka bophelong re tlo lwantsha bophelo bona le yena nna le yena mmoho together ke batla ho tseba na after this heartbreak thing how can you describe a girl in one word or maybe one sentence hai na ke khola le pine mono ke a bua right o ithatela ba o fa matjhankura go e pine mono batho ba tla iuka ba mamela ntle le tsamaya right hlena mo bua mo gash ya go ntwetse wa tsamaya ya ba o fa matjhankura o gata ba o betcha hai so nna ke khola ke bona batho ba bo mme ba matsatsing a le hai se ka o fela bona hey se ba ithatela tšhelete ka di go diga wena mpana only woman wouldn't you go for
like se ke botsa fa. Go for what? Go for what? Go for what? For motho a moja. Bala o nana o tlo survive ka lerato. O nana o tlo survive ka lerato. Ha ke re relationship e kalwa motheo wa relationship ke taba ena ya gore motho ena ke a mo rata wa ngata. Jwale ebile go rata neng hona wa bona re tsotellana ho ebile re hlomphana. Re tsamaisana jwale re batla ho tsamaisana tsela ena. Mpa ha ke o tlo fumana relationship hangata le ka qala ka nako nngwe ebile maybe Why tla mo ba relationship ikale pele o tsebo mfere. o ka fumana hore hangata e qala e le hore maybe ha ke sebetse le ho sebetsa ke kopana le empa nako e leng hore se ke na le ho fumana hore ke thola mosebetsi ntwa tsa ka di basha Lo ka ba you in short o ka re hona le di blessings tsa relationship di bulelwa sometimes. Sometimes but ka bokgutshwane ke batla hore bophelo ho budula bona le di ups and downs go budula ntse bo etsa tjena tsatsing lena ho monate tsatsing lena ha o monate ho bohloko tsatsing lena tsatsi le tjhabile ho sane pula yang go dula hona le ntse ntse jwa so ho kwa gona ka le batho ba bontate ha o kopana le motho o buisisa ha tshi motena o bontsha ka nnete ya na le thaselo ho nna jalo ka ke na le thaselo yena and go bona ga re tsamaisana leeto lena la ka bophelo mmoho. So ha re tlo tsamaisana leeto le la bophelo mmoho it means hore ha o le monate ka be ke na le ka nako tse ntse e leng hore dipokotho tsa ka di eme hantle ke na le tšhelete tla be ke na le nako e leng hore dipokotho tsa ka di a ema hantle ka bontsana le nna ke na le yena hobane motho ena ke motho wa ka ke partner ya ka bophelong la tsamaisana tsela ena ya bophelo mmoho. Okay. I don't know how much we have. We can't do it. Ka nnete ke dumelana le ntate Moramokwena o buile dintlha tsa bohlokwa haholo ka nnete bile ke dumela go sa bila le mme ka kgomo tsa empa ke batla hore ke tlatsetse tabeng eno ya go bomme ka nneteng bomme ba ona tjena ba jwalo ka ke tshilo pele ba toxic women are toxic. My girls, hi. You put it on my head. Ke mo khona nna ke ntsa pimena ga tshela ke tsamaya go swana ga ke na machangula Kon shapela 2 lines fela. Tjena ya khola e hle jalo ka ntse ke tsho hey wa ka o ne ithatela tšhelete ka khola pine mona ke hana ba ke sa o pola qala ho bona rato le tuka ho ruma wena pelong yaka lerato la o tlatsa boitshepo la matlafatsa se ka bonkgege ba o phatsa ene ne re bona ngwana wa tusha le pele di ba ja motho ya o siwe ntsaele musiya ya o siwe ntsaele katia o siwe ntsaele musiya ya o siwe ntsaele katia isa o pola qala ho bona rato le tuka huduma wena pelong yaka lerato la o tlatsa boitshepo la matlafatsa se ka bonkgege ba o phatsa ene ne re rega le bokamoso mmoho ke o tshepisa ke tlo nyala ene seng hana sona se nthola morwalo o nthusitse ka o vaya deep down ke batla o thola motho wa o ratang o nyala ene seng hana sona se nthola morwalo o nthusitse ka o vaya deep down ke batla o thola motho wa o ratang o ithatela machanku ga rata ba o betchang so ba tsaka ka nnete nna pine mo ne hle di hlakile hey o ne le monata e ka ba kopana le wena mara le ke a bona ga Ka nneteng Kila go ke ame. ka nnete o so fetoile abana Umuri. I need off from the deepest. He went abanana le sehlohle e seng nna ma. Ke itseng. wena o tshwanele go a bunyane Ma ke o re fa tshepa o le re fa tshepo ba ga tseba go ga ba tshwane ka o fela o ntsona le belong ka Yeah, I don't let the good girls. ka thea malapa le bona The good girls. Ka nnete Oh, I'm sorry.
ne ke re gona e hle gona le there's still the good girls out there. It's ka ke re bonne ka ofela ba toxic. We are Good girls out there. Can you thabetse ho utlwa le ho Nna ke mo ke na le ke batho ba tshwanang le na ba re fa tshepo ka nnete. Ba re fa tshepo be leng ha ba nahane jwalo so ka nnete le ra tlatsa ka tshepo. I utlwa ha la nna ha ke kena ke re le ratola ngwana go boetho kwa le sentse le fedi pelo e masoba we robi ka bona ke itlametse ska ba unjisi tsombapala ka bohlomile bo matsidi kopanya le mapansola le mahipi ntseisa ka batho ke o tshepi. You hardly pick up the phone ha ke letsedi how bona chomi tsa o se ka re shadi haunti. Yeah. Kuwetu kwa senzele feri pelo ya masoba werobi kawena kitane things ka ba unjisit umbapala ka bohlonile bo mazidi unkopanya le mapantsola le mahipi untseisa ka batho ke utshepi. You hardly pick up the phone like you let it. How bona chomi tsa o se ka re shadi haunti. You hardly pick up the phone like you let it. So it's like I really don't know, but hey, I feel the pain in the voice. We were all curious, you know. We were so curious to know, how did you get to this point? What really happened? Because I know what's about it's such a late today. Yeah. So hello bona go tshwara 2 3 ke re latse re be go utlwa gore na ntse le tshedise ka mona ka pole hloko o tshidiso ka 2 3 jone be re qala ho lona mona hi le fihle bo mombo jang so bile go motho a utlwele ka nnete I'm looking forward to hear what do you guys have to say. Do you have related stories? Like to go through the same thing. From the day I dropped the song up to the remix, I got reviews about the song. And they relate. I think they have to come over and share, you know. Yeah. When I also company long or so tlamea go mo tlele a tsamaile. Re tla ka wena o pe ka wena. O itse ke mo hele ke a tsamaye. I wouldn't let him go, but I had to because he wanted. Na ha ke tlo re ntlhele ke tsamaye. I was not ready to say that, and hey, do rata baby ne mara ya bala. Ha be ke tsa kana wa tsiba yo go bua le yena ka pele ba bangata le ene ye molemo lona go bua le Ma, I can mention my baby's name. Okay, I go prepare. Tapusha. La, what is he's definitely gonna smile. How go not now, babe. No, not now. I'm not gonna hand about I was relating to my ex or Chinese already, but life happened. But how I know. Guys, like sa related pinelo na skis my chance mara. Wano ye na. Hasa like how to game ja. I can't buy a luma. Ocho ritukisetse o roka. Ocho ritukisetse o roka ba bele kana ba ra uka re se tla di invite. Ha di batle. Mabuko mo. Because you never know. I might have hope, but I don't know his side. So, nakita taba.
ke tla bua my part hore ke happy then le ka ba re do ke a rinya le mara a rinya le so I want to know going on from now on ka ha ntse le heartbreaking for the next 6 months re lebelle pina tsa heartbreaking kapo a different one kapo recovering songs okay. What who question you like it? Yeah. Because I know heartbreaking me go to the blind guys. Ke nahana hore because story sena ke sa khale ka nnete, it's 2 years back. I think ke movile on khana. Tapina na movie on. Yeah, because ke pina di archive. Hape maikutlo hangata ke ha o bapalletse ho sona na kwa utlwang. Maikutlo ana ke hloka ke ntshentena. Pina maikupina ke ha o ngotse ntse le teng. Ha o bolele hore wa ilahla. La utlwa ha bo se ba di situationship e ntse ba kena 2 years in ha ba buika lona guys ba bua ka 2 years back. What 2 years back? 2 years back. Let's go. So what songs should we expect? I see piano. Ntse ke bina ka lerato likewise. Yeah, there's a few more singles coming. Yeah. Tse monate mino monate di hit fela. Ba mabedi. Yeah. So ono sebedisa to recover bo metsi a letswai go fela pele go bele go so re mo bile on. So I wanted to know na bo metsi a letswai di hara space maybe gym meditation. Okay. No, it's not that deep. High him. Ke khola. Yeah? Ke khola kitaba ya now. Na kwana isili it's 2 years back, come on. So what if I say Kisita Hila from entire 4 years back? No. Didn't you do anything different after the heartbreak? No. Move on to the next, on to the next kind of. Love Maginta. Ha ke motho a ratang diqabang, so if I get such I get into such a situation ka nnete ke intsha ka pelenyana ha ke rate diqabang ke a intsha on to the next. So yeah. Ukwasa ausiwe unasale keile chilona hana wona butse machankura. So it was very easy to heal from machankura. Hai a tsaba ene ha solo re kere motho wa ka ha re le mmoho nka se mo fe machankura. Ka nnete ona ke tla ntse ke mo but hona le o tla bona motšhene ena o tletse machankura fela mona gore ha ke o kopana ke ba mona be leng gore o kopana le wena o na le machankura ene wa bona gore mona nka machankura ana ka fela for kgwedinyana tse pedi fela le ena ka nna nyamela kgwedi tse pedi re ya boragwa machankura a gutla ebile nako ile ena a gutla so ba kotsi batho ba ba nna ke a ba tshaba ka nnete ke a ba tshaba Ha ke tsena ba re tshabang. No, I just don't understand. Like I believe we girls are different for a reason. You just go to outanela. How sarate banana ba aparang mini skirt. This is what I'm gonna say to all gents today. Ya ho ba aparang mesemetelele. Don't go to a mini skirt girl and ubutlo nna ke rata banana ba tjena o mo rekela mesemetelele. No, we are all different. Hona le di church girl. Hona le bana ba tla bona club 24/7. Hona le bana ba tsamayang, hona le bo ikwalla ka tlung. Hona like we are different. So hey, hore le ska feta ntlo helleng ke tsamaye. Oye ore this is me. Uska lore a tjeni I tshintse be yana. No. Anyway, hana ne ke reng ha ke qetela. Mama kopa o tsa potso ona really now advisor hore ha ke hore tle ke fihlele go ba ka mfang go
tabeng ena le ratwe nka ba thola kae ka ke kapa kae o believe ba tla ba thola kae ha ke tsebe wena ka wa o se na I only say advice I give like if about to go work on yourself first. Just work on your energy. Energy how ya trata soul and sona. O tsebe how ka thola Satana mo sa we check maybe you are the devil too. It's all about energy, what you attract. Why would you attract batho ba o heartbreaker as or heartbreaker? All the time when o kopanya le batho ba go ba mpelo. O hlakile. Hey, taba tse thata. Kannete o hlakile mme. So it's more on you. Ho feta motho e mong. It's an inside job. Yes. O thola one no la nna ba le di night standing. Just that it's unfortunate when I find out. Nah, ke motho ntse. Who would ever admit to I'm the devil? Na santsa o Di diba. hangolwa phatleng ka nne. Hangolwa ho hamolwe. Ba ka se tsebe hore na motho bang ho hangolwa phatleng. Ka nne. Okay, so who wrote the song? Kapo e kopanetswe se le di style tjenana. Ha re banga tse ba pineng mo. Na la o sie mo ka nnete entse re sebeditse yena pineng mo. O se montsheng. Teng ka nnete pineng mo. Ke sho batho ha ba imamela ba tla se ba mo ka nnete le na o kene. Le hlabore la hore o la siwa ke motho a ntsa mo rata story sa se channel sa hao o la siwa ke motho a ntsa mo rata le yena pineng mo ha re motho a mo tlele ka nnete o kopa ga mo ratwa ke ntse go rata a go mamele ya go ntshwarele hore lokise ditaba so yeah That's a youthie head man. Yo youthie head guys. Ka nnete se montse mo teng mo hape ntse re na le ya di painkiller le yena ba hla hape pineng mo ka nnete ya ke batho ba le buang haholo mo kaofela montsheng painkiller ba entse mosebetsi o motle haholo pineng ena ko ha ene ba pinena ha ba etsa mosebetsi o motle o mohatsi ko batho ke ba bang ba ile mo ba thusitse hore be pile bile monate jwalo so ka nnete gona ga le You know, it's very amazing to find people who really, really appreciate you. So, who's a painkiller? Painkiller, Montaigne. Montaigne painkiller, you guys are very lucky because Hassan about admit them all. You actually contributed a lot. Yeah, Linda Day, MJL, production, under production, Really killer shop. Oh yeah. That's a really killer. Who had no way, we tried our best, but Chihuahua didn't tell you how to so I just cry foster Harry. It's a my cute Okay, guys, it was really amazing to hear from you. You know, like I want you guys to tell me about the song. Where can you find it? You know, yeah. Full time, Libomang, you know, all the details. Listen to the follower, you know more. How about our collaborator? We want all the details. I get about it. Sure. Pina on YouTube we have the visuals since they perform quite well. They drop 2 weeks back along with the remix making a lenta day Magamuko in ale Painkiller. Yona e channeling ya Tsamoshweshu.
on YouTube. Gore ehlile ka kgala ka bokgutshwane fela go na le channel tse pedi go na le ya tsa moshweshwe jalo ka ha le di-page le mabitso go na le ya hae ya Bibo page batho ba ka e fumanang Facebook ha ba ma-follower ba searcha fela Bibo ba tla motho ba thola dipina le YouTube ntse le yona Bibo Bibo ba tla sentse ba thola bo pina tse le ha ba searcha bo channel ya tsa moshweshwe tla sentse ba thola bo tsona di-interview tsena ba thola dipina tse ding ba thola mosebetsi o mongwe wa go go ba talented. Yeah. Since ba thola mosebetsi o mongwe wa bona. So we tell TikTok. Le TikTok ma hlile hohle Because I get a lot of on rata content. Yeah. So re le ka da guys. Yeah, ka nnete hohle a tseba hlile re teng TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Kore motho a ka lala ka Google fela wa ntlele ke tsamaye ka pa tsa moshweshwe fela ke show le tla sentse montsha YouTube in wa sentse mo bontsha dintho tse bohlala. Le TikTok wa kena o batla ho etsa some sort of a challenge on TikTok wa kena wa ngola ntlele ke tsamaye tla hla. Oh. Yeah. So what do you have to say to our viewers before? Nna ke le tswa ka kgola go nka ba jutsa fa ha ebe ka nnete ya going through hard times o go bue pelo o go la photwa ke motho o ratang a go ba pelo motlele a tsamaye a o tlele o tsamaye mamela pineno re etsitse batho le nngwe ba go bue dipelo pineno ke mo riana batho ba go bue dipelo gore dipelo di fole. So I go bue pelo mamela ntlele ke tsamaye o fole. Moriana ke What do you have to say to our viewers? To the viewers, I'm saying the same thing. Moriana wa taba tsena tse ntse re bua ka tsona ke yona pineng ya ntlwele ke tsamaye. If you wanna let her go, my nigga, motlwele a tsamaye. Same goes to the females. Hi ba motho wa le toxic ka nnete o motlogele a tsamaye. Ga nnete ene ha ke re jale ke le ka motlele a tsamaye so bo msinyana le no ba bona gore ka o tshwara hantle ka papa ka mtshwara hantle e se ba ntshwara kutlwana. And ao batlang batli Yeah, go go. Lena o ntse batla ba tshware ka bo sa sharp. Now it's le motho jolo ka dishilo wa na le motho Hi, le fast guys. How 2 years. It's 2 years. So easy. Yeah. So we don't step in again. No guys, I don't know what to say now. What do you have something to say? It's a pine monate ka situation e bohloko. Oh. Pine fodisang. Ho thwe boholo ba batho lefatsheng ke ba robeileng. That's why they make songs about dipina tseo tsa tlohele ke tsona. Anyway, it was really fun having you guys. I hope you enjoyed this. I'm Mighty Mayton, goes by the name of Bonang Mayton. Ha se ke tsa jena ke a le siya. Ho fihlelletse re kopana hape. I love you guys. Ntlele ke tsamaye. Ntlele ke tsamaye.